Manipur Top Trending News na tunga-tungan ba reliable source indagi lawkat jaraga matam-matam gi oiba maru oiba ipasu patul kanchari. अहमद पीएम मोदी की मनपुर खोंचत अई बजितेन नामैराकम गिसु माकी मोड खरा थमलकली मदुदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मनपुर लाकनी हाबगी पाव हजिन हजिन फोंगरलगा सुलाकति लाखिदबनी जब माने लाकनी हाय लाकलरो हाय लाकनब सेम साबा हौख्रे असि खक्तनी अदुबु हंदकी असिमदी सोयदन लाकनी असिनी तवदबु ऑफिशियल ओइबचे अमता थारकपदी नते अमुकसु हायरी लाकपे याबगी परसेंटेज यामना वांगना लई हायरी मैतेगी हाइनबा वा अमदी लैबनी मदुदी न्यायबु हेक कल्लबा लाकबुदी अदुम लाकपनी मोदी की मरमदा मणिपुरदा ngangnarliबसी कयादि कुइरे पाकुम सुंफंग फंखिदबगी वानी सही अनि मखाई फाजिलकले मणिपुरदा थोकलिबा थगदो असिगी मरमदा मोदी वा ngangu हाइबा सुग्या हेक याखिदबनी लान मतुंग था अमरोम लेरगा पार्लियामेंट ममांगदा येंगहैद्रबा थगदो अमगी मतांगदा वा हाइफेट तांथोकलमलगा तुमिन लैखी मदुगी मतुंग पार्लियामेंटा यामना तेना वाहि खरदी हायरमलगा अदुम तोखी पार्लियामेंट मनुंगदना अपोजिशन पार्टी की एमपी सिंगना मणिपुरदा चलू इरांग लोसिलू इंग तपा हजिन हनबा एनडीए लेंगांगना होनौ हाइदना लाव खोंदुना कनबा प्रोटेस्ट चथखिबनी अदुबु मोदी लेंगांगना थबक ओइना पांथोक्तुना मणिपुर की मियांगी पुनिंग पेलहनबदी होनखिदे मदुदा मणिपुर की एमपी यावना माइके क्यागी अपोजिशन एमपी सिंगनसु पेनखिदबनी मदुदा लाव याबा लावलगा खोंजंग चंगसिलंबा पुनमक चोकथरकपदगी तंदुना तोकनखरबनी पीएम मोदी कुंभकर्ण ओन खातर खत्ता नते मोदी जेहिरोमदा तुमगा लैख्रे हाइना फोंदोकनखिबनी करिगुमदा इरांग हेक हरपदा स्टेट लेंगाक अमदी मोदी लेंगाकना खुदकता अकनबा एक्शन लखलंबा तारगदी मियोय चनीगा हुमरागी मथकता सिखिबदु सिरमलोय मदुगा मियोय कुंथ्रागी मथकता मांखिबगी थगदोक थोकलमदबसु याबनी नाकल अमरोमदना अमुक सेंट्रल लेंगाकना मणिपुरदा इंग तप्पा पुरुकनबा होनदे हाइरुबदी याबनते होनरकपबुदी mahidi hauji phangba hore nongmai kapnaramba tokre nongmai makol takidre mioi lising humfugi mathakta relief camp ta leramba singdu tapna tamna mayumda hajin hanaba honakhre tungkoin nungsi channa le hognaba forum yatuna thabak pakhat khibagi khudamni masigi mathakta yam khraба lupa crore thadatuna idp singi mahup apukning pelhannabasu honakhibani tawbatabu matang asida arangpom oikhiba singna sel lana sinakibra haibi wahang amumu torakle kadum dano kadai dano तुम लुपा लाख कुंथ्राग मंगा चंगना लैखिबगी वाथोक अमुक लागली अचा थावगी लुपा लाख क्यागिनो लैरगा हेंजिना पिजरमले हक्चांग फना थमनबा डॉक्टरना तुम यामना चागनु थाव खजिक चागदबनी हाइबगी एडवाइस टू नमहत्तुना तुम थाव हजिन पिजबगी बीपी वखत्तुना ओखाइदुना सीनबा तारे हाइबगी कमेंट पिनरपसु यावरी मसिना कया यामना चुमलिबा नत्रगा लालिबा हाइबदुदी खंग्रेको पाउसेदा फोंगरकबनिना कदाइदनो मदी सोय हाइबदी यावरी अथुबदा इंक्वायरी अमा तौरगदी अचुंबदु सोयदना खंगबा ngamgani पोंगनमग असि ओइरगसु आईटीपी सिंगबु अहेनबा सेनफम पिबिदुना मखोई पुंगनिंग पेलहलगा मयमेमदा नेना ताना लहनबा हाबसिना मरु ओइबा खोंथांग ओहनगदबनी इम्फाल वैलीदा लान असिना मरम ओइरगा वारे का हाबसिदी कच्चा ओरमले चुचामपुर दगीदी अमुक तोइबा कम थेंगले हाबसिदी हंदकता चुचामपुर की एमएलए खौतेना फोंदोरपदी खंगबा ngami चांग थकनबा एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेस पुनो मागी constituency manungdadi umho hoduna leramle village road pungmak yamna ning ba kainingai hana yengsinbina ba leitabani mahak masagi prit khawdagi sel puthokuna lambi sem sabagi thabak su kanna pakhali hairi lambi thong phanmandabna maram oiraga ana ayek yaukpasing hospital da pubudasu awabu mayak nari key issues highlight by MLA khawte mangna suna phongdorkli damaged road many village roads in the constituency are disrepair. Local communities have resort to pull their own money to fund repairs with Khawte personally to those efforts. Medical emergency then karam na hariliba. The poor conditions of roads and infrastructure has made it difficult to transport patients to hospitals. Essential goods, the movement of essential supplies is severely hampered, which have affected the local economy. The impact on displaced persons. Other reports echoes the suffering of internally displaced persons (IDPs) in Churchampur, who face not only health challenges but also severe financial distress and loss of livelihood. Mai ising chan thaknaba mahi tambada ana layengda Michael Kudimakta yenglubada awaba ngaktani aruba anaba kyadi hidak phangdabadagi dialysis tawba ngamdabadagi masing thingamdana sikrabasu yawe maki constituency kham thengna warakpadagi Delhi da
Home Affairs ki office ta magi nupi ga loinena chatuna mating nirubagi matangsu yaukre masini hilal gi chaitheng haibabu nakal animakta waminari bani LM Khawtena Chuchampurda airport ama sabinaba civil aviation minister da hairubadu madu saba yaroi oithokpa yaroi haina pakum perkhibani popi tharibadu popi lei phajamanbadagini popi tharibadu popi lei phajamanbadagi thabani haina phongdokhibasu Khawteni hojikti la loikre hojiksu amuk khudakta nongmai amuksu khudakta nongmai bom topka kapna danaba hanagi adugumna irang amuk hana thorpagi wadi suklei leiraroi Mahabharat la loikhraga tum tumlaga toknakhibaduni korabka pandabka tumin lenakhibado maduni masida amuk national highway thingani yetin laikhini kaidu sungoi hek oiraroi India government na tapna laksilakuna tungkoina ing tapa puruknaba ongjel yangsilakibasini masida summarai mara tawduna leiragadi lamhenba kangbudu kut choidna tharkani September gi thakai manungsida Prime Minister Modi Manipur lakani Chuchampur amadi Imphal da miyam da wa nganglamgani haibasina achumba oiragadi madubu phaba leitre miyamna khawrang ngairambagi mikup adu lak waga pangkakni Chuchampur dagi koki kangbu yamna haraunare haina tari harauju kaisu kaide lupa crore lising kharagi packets lautolonggadaba mangaire nakoina pamba separate administration dumadi machina sumpan palambagi wahid leite maitei gi oinadi Modi simata piu pi daba yade haina niba kalimata leite maitei gi haibabu Manipurda kondamina riba kanlupuna nungsinana chanana ingtapna chakhalaba lepak ama oina leminasi Manipur gi ngamkhai kaiba yaroi haiba si tagi henba atopa amata leite asuna phongdorakli amaromdana yamna nokningba amadi angakpa ama oina malemgi fauraba business come entrepreneur ama oiriba SpaceX Tesla Neuralink the Boeing company XAI bu run toriba rich man Elon Musk na smart biometric bra ama uthokre hybrid bra asi litliba natraga mana yaba partner adugi fingerprint khaktana lothokpa natraga hangdokpa yagani hairi haiba bra asida ultra sensitive fingerprint sensor amadi AI chip yawi masina mioi bra adugi pulse rate body temperature heartbeat amadi unusual changes lakpa matamda irai na detect toba ngame hairi haiba fruit macha asi futuristic nanomaterials na sembani masina waterproof oil antibacterial amadi self cleaning oiba amadi comfort su regularly akoina normal sinariba bra asika chap mane hairi adubu hena smarter oiba fashion gi walda smarter oiba fruit amani hairi haiba bra asibu online the exploring tawmatamda supporting tawpa amadi directions kya pinarba singnadi haiba fruit macha asi the future of intimacy and trust oi haina thaganakli adubu nakal amamda critics singnadi haiba matamgi technology chawkhalagasu migi private life ta yeloi haibagi objection kya amsu lakle hairi aduna isa na kari mod leibage haibadu commenta haibiramo singumba matamatamgi AI gi amadi anoba technology na changes lakliba singasi kanai natra kanade haibadu comment pibiram su pawdumada soikilam kibawa basu mapigani channel si bunuk sibiduna share amadi subscribe tawbibidamo haini tan thara pakundok sari amadi makhatana myam gi seba tawbangamba ojage